TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sia ni sielilika saa 3:30 cia wiyo na uni Vilingi wa Mauvoo ndi uthocha tukavikie na utambanie mwendini wa Vilingi twa Mauvoo tukwete Mauvoo makele mavuti vala ukwete waninye Veronica Siombua na Sharon Dinda ula kwitha aitwa liulila Mauvoo maitu kwanzia ya meko na ni musia cia mbirikili tukwate amwe mahala tumumbanisie utukuni wa umundi. Tukumbanesie ni vamwe na Governor Alfred Mutua na Governor Charity Kaluki Wangilu kumudhokia Governor wa Makueni Kivutha Kibwana. Edhiwa maivikia na udhiniki wa mathinamo. Diwa imwe kuma Kitui kwetia utethyo kwa ndumango ya ulau mavikie na kumwakia nyumba. Na umundi nitukwete livoti yimwanya yulu wa ivia ya Komaro. Vilingi wa Mauvoo. Musumbi Uhuru Kenyatta niwatangasa kuongelwa kwa masaa makafyu ila yambia saa 4 cia utuku nginya saa 10 cia kwacha kwa mithenya 60. Uhuru ingi ni wasia kafyu ila yende kauntini cia uthuiloni wasua kuma saa 1 wa wiyo ni kuendea kwa mithenya 60. Okavindani kau Uhuru ni wambula kana thia ya Kenya ni kuithiwa ikwata ndosi milioni 13 muthemba wa Johnson & Johnson cianzanzo ya wa corona vala waweta andu milioni 10 tamekwatiwa kukwata nzanzo ya corona tuivikia matuku 25 mwai wa 10 na ile mwaka ningilili na 21. When we reported the first case of COVID-19 more than 15 months ago, the idea of a vaccine was nowhere in our minds. 1 year later, in March 2021, we were able to roll out a national vaccine deployment plan, and our strategy was to vaccinate 10 million adults by June of this year and approximately 16 million by June of 2023. But inspired by acceleration doctrine, which is about constantly increasing the speed of achieving our goal, we revised our vaccine plan, and instead of vaccinating 10 million adults by June of 2022, we expect that we will vaccinate the entire adult population of Kenya, which is 26 million people, by the end of this year. In fact, by Christmas of this year, we intend to have vaccinated over 10 million adults, according to our experts, and we will have built a capacity to vaccinate 150,000 people every day as of August of 2021. For instance, we have already ordered 10 million vaccines from Johnson & Johnson, with the first consignment arriving in Kenya in August of 2021. But in the process of negotiating with this company, we also have managed to get a lower price. For the price of 10 million vaccines, we will be able to have them deliver 13 million doses. And because the Johnson & Johnson vaccine is administered using a single shot, the speed of rolling out our vaccination program will therefore be accelerated.
Gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua na munyanyae wa Kitui Mwandu Charity Ngilu ni mamuthokiie gavana wa Makueni Prof. Kwithi wa Mauvoo kwa ivinda ya saa ndongo ii ni cia mwendea kibwana uvosio wa mituki o ingi ndongo ii ni cia nena ni cia iulu wa kwiyumbanisia ndambuka ya ila ni Kitui, Masako na maendeleo ibinda ya Charity Ngilu wa Kitui na gavana maendeleo ni kana kwa ilia okay tuike kwika maendeleo imwe Kitui siekitwe ni kana nitwa cia sindu ila imbia ni cia bata muno turakomanie nake and we explained to him all the things that he wanted forward to him visiting Ukambani next and we welcome him. Atongoi asuni maweta kana bajeti ila inasomiwe ni minista wa Kinandu Ukur Yatani ila ni yambe wa trilioni 3 ni yailete utethia ile mbeta ya Ukamba vanene. We are looking at the budget that was just unveiled some 2 weeks ago by the national government. A budget of 3.6 trillion Kenya shillings is not a small budget. So this region, Machakos, Makueni, Kitui, would like to have a share of that. And that is what we want to share with him when he comes here. Katika budget ya mwako, whether ni mali ukia balabala, whether ni ona university de bao wote, whether na one ya tukidwa campus ya Makueni. Sindu isimbia siondeke labando ne sio tue motabia tumwe tusise budget ni kana tukwate omwako umwe tukwate sindu ingenzao mba kiwo ba mabalabala ni kana wise kwethe andu maitu ni maendea na kutetheka. Gavana Mutua ainena na keni wa weta kana mena wendi wa kwithiwa na maendeleo ala meumauna enenthi na ti atongo ina ateti ala meutwaisya maundu ma uteti oka na matena maendeleo. Kwa nundu President Uhuru Kenyatta no kit nitamwea karibu sana President Uhuru Kenyatta. Karibu paa kwitu Ukamba. Huyo ni andu maku ni makwendete muno. Tembe ya unundu kusobete ikalabana itu ya muthokoi ikalabana esatu nenge okwanzuki tukoni mundu masio mo Ukamba. Atu tiko ndayuka ekalona itu tutheke oneke nandu na isokethia na titi wou na moko mathei aiye tenda no mitu makote maendeleo tenda kusia mibango ya malelo mibango ya kuongela liu mibango ya kuongela universities mibango ya kwete sinduila siana situ sikase kweli ile Uhuru Kenyatta nokie ndeneuma mana nondo nisibe atongo yangi Kenya matakula sio wa maendeleo mo mendeto kuonekana kisiasa ithi tenda maendeleo tienda andu maituma manekana me Kenya na Kenya niyo ti andu ange makati wa metina. Gavana Ngilu ni waweta kana ndambuka ya Musumbi Uhuru Kenyatta ile mbetani ya Ukamba ni kwa atongoi alame ukwata mbau agenda na mawalanio maendeleo ile mbetani ya Ukamba aiweta kana alame te ukwata mbau mawalanio ta asu ni mekune ote. Ithi twenda utabia andu maitubyo. Tume president yoka ithi onde twithe tumwetelete. Na peketho be mundu kuka na maundu angi matakwetela president. Na maundu asu angi tukanena later. Twamba kwetela tukanengwa kila kivo. Na president ya nandhungi nene. Ina matunda maingi. Kwa twambe kunengwa matunda ila ingi tukanena. Nundu county situ si itatu. Si mathina maingi munobyo. Tui mathina makiwu. Tui na mathina mawiti. Tuna mathina ma university no tunakwache university ya Masako University yutu na campus ya Seku ila ibaetheo tuendoka atunenge full-fledged Makueni University. Magavana ayame atatu manena ibinda yilama muthokea gavana wa county ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana musi kwake bala withitwe Mauvoo kwa kabinda. Nende na uboa nena na uthina munene nundu na kwata operation ya masaa 6.5 na nasio kana wango banini na kala hospitali binda ya saa lakini nende ne saa na umituki nengo aluka weani nikatumina mwaka nesa twemwe na ningutungia nyasiana nazi mubya muno byo nundu wa ibindane yuyu kwesa kwithia ningi ni wanzisia
na kuendeleza katika waune wakwa. Faith Mackenzie wa Mutunga, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ngwatanio cia kutetea mavata ma alimu NAT na KUPPET kwa vamwe ni maweta ni vatonyeka alimu onthe makatwaisya mukomo kavinda kala amanyiwa mekwithiwa mayambi cia tamu wambe wa kalenda ka mwaka wa 2021 mwai wa nyanya kethiwa nzama ya kumandika alimu ya TSC ithiwa yanitie wiwano ula mekiie kana CBA ungu wa mithenya mwonza. Benjamin Mwaka na ili voti kwa uliku. Vaikethwa muvingo wa skulu nthini wa tamu wambe wa kalenda ka masomo ka mwaka wa 2021 the wanzama ya kuandika alimu TSC yumbanite kulika mesani na mwalanyo mailu ma kuongela misala na mautio ma alimu nthini wa wiwano mo wa mithukumile kana CBA wa mwaka wa 2021 kuvikia 2024. We shall never be divided, for the union makes us strong. Ni uneni wa siama cia kutetea mavata ma alimu cia NAT na KUPPET ila kwi umuthi si kumanita pamwanza ma kuandika alimu TSC kunena ni ciakatoa maundu maingi undu mithukumile ya alimu yailite kwailwa nthini wa mawiwano ameo ma mauthukumi kikalo kila kitanasya matunda ona vanini. What did we come out with? Nothing. 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 Nothing in terms of remuneration. Unless the Teacher Service Commission makes acceptable adjustments to the counter offer, we would have no alternative but call our teachers to down their tools. From the first term of 2021 academic year, starting August. Kuanana na siama ii, uendekethio la TSC yokana uwe umunthi, na ula wina wito ni kukonya mithenya ya kuthiumwa kwa alimu alama wavikia kutetheka, kana maternity leave. Vala kwa alimu maka TSC vanie kuongela kuma mithenya miongo kenda, kuvikia na imwe na miongweli, na mo alimu ma aume kuma mithenya 14 kuvikia miongweli na umwe. Siama ii siweta TSC kwa ivinda yasa, yithiro ikwatia na muvio wa kuandika thukumi wa SRC, kuvalanya na kuvini ya mithukumile ya alimu. Contrary to clear constitutional provisions of the TSC, being an independent commission, it is clearly taking its orders from the Salaries and Remuneration Commission. KUPPET rejects the SRC position on the third public sector remuneration and benefits review cycle, with the TSC, which the TSC has packaged to us in a new language. It doesn't mean that when you reject, you are at fault. No. We are only saying, can Teacher Service Commission retreat a bit and come back with a counter offer that is acceptable to teachers in this republic? SRC must give advisory to all employers in this country on what can be offered, job evaluation, and any monies that might be given to the employees. So we don't live in a vacuum. We are not being directed, but that is the situation in the country, and we must obey the laws that obtain in this country. Na yoyu TSC itetea ni aweta kana nthino ivinda thietu ya corona yithiwa no yisilia ya ukengani kwathana kuongelwa kwa misala ni kwithwa serikali yina mbesa mbianu cia kutwa isi wala nyosu. And while we appreciate the right of the unions to decline the commission's offer, we urge them to consider the economic situation that has befallen our nation, the interest of learners, and the effects of the COVID-19, which has affected our country's economic situation. And you heard my counterpart talking about COVID-19 as a shield. Who doesn't know that COVID-19 is there? Shall COVID-19 stop you from eating? Shall COVID-19 stop you from going to school and teach? Let us not pretend. Na yusi ama isi ya NAT na KUPPET nisi ya vitakana siithwa hitumianzi ya sionde onethwa ni kuthiko tini kugitia mavata ma alimu thini wa walanyo umwe wa mithukumile
na ulovaniwa kwambia kwi auke. We will use all means, including the judiciary, to challenge the legality of the SRC position, blocking the public sector salary review for 2 years. Ute na ngusani zile sithitwe sikusiwavo katika tuasiama ile cia kutetea mvatama alimu NAT na KUPPET ondumwe na nzama ya kuandika alimu va Kenya ya TSC cha kutungwa muvea mbevyu ni ngwatanyo ambie kuyumilia vo katika tuasiama ile na nzama ino ya TSC kukonya kwa ilo kwa mithukumile ya alimu va Kenya. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sino ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Mwaitu umwe kwa isitwa Monica Kimanzi kuma kisioni cha Kathukini kitui cha kati na ula ni ndiwa ni waumia witano kwa ndumango ya ulau na ndongo imamutethesie kwa kumwakia nyumba ya kwikala nununde na utonyi wa na ukwati wa kutwaisya mwako. Monica naula nyumba yake yombokie mwakani muthelu itina wa kutiwa ni muume wake ewetwa tawili twe aivoya ukomo vamwe na ciana ciake masaa mautuku mavika kisioni kiu. Onesimus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Monica Kimanzi ola ni mwaitu ndiwa ni wumya witano kwa numango siulu na atongo imamukwate kwoko kwa kumwake ya nyumba ya kwikala nundu ithito ivoya ukomo na ciana ciake nduwa kuma na kuomboka kwa nyumba yake mwakani muthelu amina kutiwa ni muse wake. Mwaitu no iwetetwo kuna ivalua masani ma muthenya indi masamo tukumavika eka voyo koma kwa atui nundu wende na ukwati utona kwi yake ya nyumba yake. Njezi kana ngati une muse wako nyengai wako nyenetiona wazina manomba nyengai wako nomba yakwa yatumbuka nundu tiko makasumbane katumbukisie kamwe kalumu kamwe cho mukene nyeto komete bu ndibota komana muse wakwa otwakoma ndi mizimutire rwa tuthoe kitanda na tuthoe kondolo twikoma ndi mabasaniani na twambie thina mwingi twine thia ciana twakoma ndi nele thia ciana onetio otwikoma ndi nyamu atwanga nukumba ya kitanda na kondolo mena kambua nenye mandwe kondolo na mandwe kondolo na kitanda nejo tikomea oyu haya oyu to mabu mabanga ni momba kia numba yu Yesu kiongwenda mumbokilelie na ciana ciakwa sizugulu na twenye nithukumea na kwabe mundu nenga mbesa ate kumukwa makwa ndathukumite. Rebecca Mwathime ni mwini wa mbathi cia kumkumia na kumutaya ngai na ningi nwa mutu wa kivetiki na ethitwe aikinenge ukomo ondumwa na kuungamia ngalama ciacho cia mikalile cia kila muthenya na vala wumya witano kwa ndumango cio lau mamukwate kwoko kwa kia mwaitu no nyumbani kana ethi watonya kweya ciana ciake nyumba kwake ate kuvoya ukomo. Kwa masitwa makwa nitwa Rebecca Mwathime na nithitwe ngikala utuini wa Kathukini oina sene na mwaka wa kana na kuma noka ba nina manyie mwaitu witwa Monica na nethia ni mwandike nundu aina ciana na mume wake ndai ai muongu so ende na kwikala kwa konona bebata wa nundu nyumba yake ile kuomboka nyana muya musala wake ola ni mwiva tusiivo kiasi nikana withi ni twabika bandu twambicio nyumba ticheka kwitana matutethesi na cia ni nomba ni cio andu wanyanya wa toka tweka twomba mabali na twomba ndui na mavya twambicio mwako akwa kithangathi ou tumbanitio villagers na ni matutethetie muno lakini tuvikie bandu wethe ayu tandu utethe witu ula twitu munenga ni wavika muthia na niyo tukula cia ukethe abe mundu ukitwa ni story na wina ngoo ya ulau no tutethesi tukokilisya mamono ndu indiwa twamutethesi withio nake ni wakwato bandu basio winuka ena mugo na kola withia ayenda tutethesya kana noti imwe noti inya imwe 8 nyanya ile inya netwa Rebecca Mwathime wakona na mbesu ni tuonena
Felicitas Kambua ni afisa wa polisi kuma kituoni cha Kathukeni no kwelista withitwo mustali ni wambe kwenda mwaitu no akwate nyumba yake utonya kwivitha mbua na mbevo na nicho kukulia ndongo ina makanisa makwate Monica kwoko kwa kumwakia nyumba. Kwa masito makwa na kwa nitwa Felicitas Kambua ni muskali wa polisi ba Kathukeni. Rebecca kanaula waandikita Monica ni munana wakwa abakubi nela nokie ni wanda bisika na bena bata usuna thina usuna na mwe atwikalendi twandike nundu tuona ngai kwisila nduni na mwani twandike na twitabia na imaitu tuonekana ni moto tethesia twekala nthi twandika kila kikwendekana twasya no tumwakie numba ina lumu ile wako mwe wasiana sitini na kambabu bubu ndene na twandika twa sindu isu cionthe tweka masabu na twathikula kuyanana imaitu ni matutethetie obanini lakini mabika mwisho niguo tukulasia mwithukisya witu nikenda ona bata wa ulokuona bata wa mamo atutethesie nikenda tumwakie numba na Yesu wa matone mwathi mai ing'ombe ala mukwicha kwako kwitu kondo otethia mwaitu. Ngiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma Kathukeni ile Kitui cha katika kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ile mbeta ya Ukamba ni iria wa na kundu kwingi kwanake na kutonya kukusia atalii kuma ndisianza waniwisi ivia ya koma ila imatani sioni makulika masaku na kuthimusini wa ilovi vo vechau iviani yi kwa ukuvi ivia yi ni vandu vatheu vala vatumika kutwaisya mboya nundu wa vikavo ni withiana na ikanisa ya Shrine of Our Lady Koma boni mutisia no tumbanisye ngewa yimwana yulu wa wanake wa Komarok naki ni kilungu chambe. Ni wisi ukamba witu ni musio na wikundu kwa kuendesia wisi mavia meana me ukamba witu ala menguma Mutongo TV ni twavika iviani iya koma mataniso ni makudika masaku na kuthi musini wa ilovi yo wiwe achau konanya ivia ya koma na waenda kumanya isitwa koma ya umieva nivo akamba matine mavoya na hindi maikoma vo na mboya sio kwiwika miakani ya ngiri umwe mana kenda na miongo itatu muno bandu baane ba uthaithi ona utongola wewe kanisa wetha wieta mawalanyo munosu nikenda andu moke okuthaitha na thati kuthaitha no bandu bau maaluka oku maalu chota family mukoko tindoko nikundu kusia kwenza benzeo nikimani olo na ni mwene isu ila ingi so mpai undongi wetha wendebo ati okuboya kana kumalocha wandu maku mukoko kuthio mwangabo walanyo wa ivia yini wavikie kwiwa ungu wa kanisa ya Katoliki na vandivo andu kifathuka nyoma komana boya kana moka kuvoya via mainena indi ivia yi itwika nianenie nziane yenda kwisila pake mane ithi yumeta kangundo ithi Nairobi na yukwa kwewa zilala masomo senzi amabikie ke mane ke o maita ta kwenda o kwatho chanzia mesilia o ke mane nenewie zebia ne tadai no neni wa kwasia bauba inzia so newio ebia ne ya nena ijase batinzia na bayeselwa na kitumenechu maya mekis kweselia nziabo ne mathukisie na yesela ute yusu nengwaila newane monene kiyelewe olwake make visa kana sanamu ila siva mpingi itumika nthini wa makanisa makatoliki ona gutwika ikanisa ya Katoliki niyo yiva andu kuma kundu kivathukanyo na makanisa ni o alangi nimetikilitwe kuka kuvoya va hii place sana sana watu wanaijua ni ya Catholic lakini dini zote tumeruhusiwa hakuna kusuiriwa na watu wa Catholic ni wazuri sana wanatukaribishanga wanatuambia mtu achunge vitu zake juu kuna watu wengine wanelishanga ng'ombe na huku naweza
acha kitu yako, labda mtu huyo ajuani na Mungu apite nayo. Lakini sijaisikia hata complain ya mtu ameibiwa. Vani vandu vasio ve Mauvoo na va kuendesya na avoi aingi masi ambayo sio mavoya kimaniki ni sungewa. Nondo akithea yutilia musi nondo wa corona ona tine vinda yako kwa kuthaitha, lakini ninaona nuke kimani kiki nithenge ngai wakwa nimutungie muvea na ndimuthaitha nundu ti vandu vathuku tina mundu utayendeta ya ngai indi ni lazima tuke kuthaitha ngai o vandu vala openda baba makanisa emavinge vandu thaithia ngai indi no sa atwa ya kuka kutembea ni kwa vata iyo ila wina mwanya kana ute na undu wa kwika wewosa itambia yiva umaluka kilunguni cha keli cha ivia ya koma nitukomana na muvea wa kanisa wa Katoliki na hindi anene ma muvea wa utalii matunengange ngewa iulu muna muno iulu wa mavia maitu mahukamba nundu yema yathoa mumbi na mbangeka methiwe mataneka osa itambia umaluke. Kitu imenipendeza ni kuja hapa ni kwa sababu kuko na mulima na ni yole place ikala uitembea nikana wonenesa mavia maukamba itu ni maseo na makuendesya Mutongoi TV tukomanie nthini wa kilungu cha keli ivia ya koma nitawa Boni Mutesya. Musiaisya mbitikilie tukwate uthumo indi ndukadibasa nitusiokethete o mitukito ende na Mauvoo maitu muthenani wa umundi akai tukwate utandithia Undu wa mundu awika na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia nambiye kwina nekana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo ke uba etawa Timothy Mutesya 1DC ula inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako kitio vela tafadhali nekala ongina ukesethia my mom weto ni wewe mbawambe wito na kemba wenda kwina wa gospel walita kwema kitu chambe umutangi ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina hilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya corona Mungu baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Moto inombete sia timwe yaku niota nekata ningi niota ni koibe yake teve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiba sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 11. Sub-County Director wa kisomo kuya Kibwezi Countini ya Makueni Kennedy Mantora nutambukie maskulu ni kivathukanyo kisioni kiu kunenea maundu ala matuma kisomo kisioka na itina amwe kati wa maundu ala mawetiwe nita isi sia kisomo ni ucha kukua mavu kwa A2 mauku munini na kutoa kwa A2 me anini
Kennedy Mulinge nunenanisie na Kennedy Manchora na Eva ni ilivoti yake. Mauvoo wa Kisomo sub-countini ya Kibwezi ila countini ya Makueni niwe yovete kavyo kule kukitana na mama mathina la methito maivingisa Kisomo na kusia manyiwa kukwata Kisomo cha Ulu sub-countini no. Ainena na ndikima Mauvoo kavindane klawe watambo kama skulu ni kifathukanyo kunene ya mathina aana amanyiwa vamuna alimu. Director wa Kisomo sub-countini no Kennedy Manchora ne waweta mama mathina aane vamuna ucha mwingi ulo kusia wa kisioniki kukua kwa Mauvoo katikati wa amanyiwa maetu vamuna kutoa kwa amanyiwa maetu kuitene. Maskini ambao huko katika watu wetu wa sub-county ya Kibwezi kwa sababu hawana uwezo ule wa kununua vile vitu wanavyotakikana kununua wakati wamekubaliana na mikutano ya wazazi. Ile ingine ni watoto kuolewa mapema. Anaolewa mapema na waja shule, na hiyo inatufanya upungufu wa watoto katika shule zetu kuenda chini. Na wengine wanapata mimba, na wakati wa corona wasichana wengi walipata mimba kwa sababu walikuwa nyumbani kwa muda mrefu. Lakini sub-county ya Kibwezi tumechukua hatua fulani. Zikayoni siya kukitana na thina wako kwa Mauvoo katikati wa amanyiwa maetu kuitene. Mauvoo wa Kisomo ni waambisi kambini maskuluni nekana kumanithia amanyiwa ondo wa kwisoviana na mwisho. Tumeanza campaign ya kuenda katika shule zetu za secondary kuongea na wafulana na wasichana na walimu ili tuone vile ya kuwarudisha wasichana waliopata mimba na wamezaa na wako nyumbani. Yolo wa kutoa kwa amanyiwa maetu mena miaka menini nekana matambia mamo makimia one maendeleo kuosa nekana kwikiambini na kuthako kotini kwa esililo la matwaite amanyiwa a. Na wale ambao wanaolewa mapema tunafanya kazi na Deputy County Commissioner na machief na wasee wa nyumba 10. Vile ninavyoongea saa hizi, wiki 2 zilizopita tumekamata watu kama 10 wamechukuliwa kotini. Nataka nishukuru OCPD na OCS wa Kibwezi kwa kazi ambao wanaendelea kufanya ya kuwakamata wale wanaume ambao wamepatia wasichana mimba. Kavindane kau director ono wawetakana na mwisho kwa amanyiwa lasi imomethia ona ngusanisyo. Vala kavindane kau asiakana nemekite movango na nene maskulu nekana amanyiwa asuma kwa atae Kisomo ondo vaile. Misoso kati ya wazazi, baba na mama wakikosana, mama anawacha watoto hapo anatoroka na mzee anawacha watoto hapo anatoroka, watoto wanabaki kula bila mtu wa kuwasaidia chakula na mahali ya kulala. Na wale ambao wazazi wamewachana, tumeongea na walimu wakuu wa mashule primary na secondary, wamewachilia watoto kukaa shuleni ili kusoma wakitafuta njia ya kuwasaidia. Oingi ni wavetangia sinzi kayulua kilingisi cha mutatatalamo wa Kisomo wa CBC mono kwa amanyiwa lame ukilanilea kuthila sisiambe itatu sia secondary kana ile kuitwa junior secondary. Tuko na enough space ya kuwapatika katika secondary zetu wale wako junior secondary grade 7, grade 8 na grade 9. Lakini ikiwa serikali imeamua ya kwamba itachagua shule fulani za kuwafanyia experiment katika shule zile za primary, tutangojea tuone. Lakini sio vyema mzazi kuanza kulalamika au kusema ya kwamba tutajipanga. Tumejipanga vya kutosha. Ile mtoto yeyote ambaye yako katika primary school wa CPC tuko na enough space ya kumpatia. Kavindane kau ni womyokanya Mauvoo kwa asiela me ufadholasiana kimevai. Kavindane kalame kuitwa skulu weta kana nemekosa wetambia yomo ya kimeao. Kama mtoto msichana na mfulana wawili au watatu au wanne katika familia wamefanya class 8 form 1, wataenda wote upende usipende. Na tukikupata ya kwamba umeambia mmoja aende na mwingine asiende, hiyo ni hatia. Na ukienda kotini fine ni $1,000,000 au miaka 3 au vyote viwili pamoja. Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Amwe maenendi kuma isioni kivathukanyo kauntini ya Masaku nimeuteta kumanwa na kiko na muuke muthuku ula withitwe uikusi wa isioni isu vala ingime kwasya ni muisyo kwa biasala sio otondu Daniel Mongela okutwelesya ni kana enendi ni makulia serikali wa kaunti ya Masaku ulikilile kati na kumetana. Enendi musieni wa Masaku ni mande na kuikaila athukumi ma serikali ya kaunti ya Masaku ungwa utongwi wake Dr. Alfred Mutua
kumabete kiko kila kiende na kuanzia biashara wo kuma na muke muthuku ula okuma maivani makiko ala mesione sikivuthukanio kivo kisio kikatikati wa musio kiwanzani cha ukuiwa mbasi na isio mbingi ila siva kuve na soko vala kiko chukiende na kuombelela kwa ivinda ya siumwa mbingi tesi withia wichauni na ithie tuthukumia aba just within obu bakuve oyethi ati yikalicha bobo mundu no botose awia mundu tukae mothu kumanenge tuitona kwiba license tutakwatite mbesa kwa uti yo kulia tie se kaundi kana ija ujethiwe kina thina mabuti amena 2 to 3 weeks mairie ba na kwina corona nitiso kwati wa corona ba kuiza kikokela kiba ngavana mutwa be bandu twabolokete muno ke side otheu na wetwa kule na kwa ndaya otondo yasi wembwa aye muthewe utonda kurjali maslahi maito Jube mwisi munene wa kumbuka kwa mauala moka kumana na kiko cha mawithuluko nguma viva la methiukitwo ni biashara mbingi maende na kuswa kiko ona kingi ketikanga ute meosa license ingale maizo base sio kwa mabutia pame na kalibu chuma itato sio ba mabutia anondo meonyunga nawe yana lakini waze dano ma matumbe ma license yo masemba ne tiando ko kata maima kuano ndo license na ito tuya government ya masaku itu so bisio mabutia yebetanga takata kondo winge bieba sisi abaona ndo winge babe na mahoteli na kini kiko kingi muno tutano kwa no wa corona tafadhali ni twaboya ngaba no itu asiane na mabutia atume ministry akela kwa la mabuti baane kana sila ni makata ni mabetangwa ti Mauvoo moka alama tonya kwikombela enendea indi the wakiko chuki veto kwa mituki biashara mbingi nisiovingwa na ingi kuendea na kuanza nundu athoi masindu ni mande na kuma biashara na ithi maelesekana moithuluko mauthukumiwa ni enende ala meuthukumia vakuvi na maviva tima kuendesya ethia ni makigwe kithei chako bivoka kikatwa kikabiki biasi wenji kwa uyo gethia mundu abitile baanu kusia muke osina imuthuku ona mpaka tikia wa customer pandu ba moke temaza ubyenzie uyethi amekolie koteza ubyasia ba mabutini ya mundu nabo beki ko kike ko ute boya silikali ka ondia masako alama usikana mabuti moke omatukuye kuma musini wa masaku katikati ngina kiwanzani cha ukuicha mbasi enendi ni mande na kuina wadhiusu wa uvetangi wa kiko maika ila silikali ya kaunti ya Masaku ulikila kati na kuveta kikoki tama ingevania ayo ndo lati tono thukumia bobo tabadhali kwa uti yo maboya moke matukuye yo mabuti Daniel Mwongela Mutongo TV kaunti ya Masaku kiwanzani cha ukui cha basi oingindini wa kaunti ya Masaku enendi kuma matungulu ni maende kuelesya uthatuo kumanwa na kila meweta takulea kuivwa wia ulama thukumie ivinda ya waki walelu watala kuthi donyo sabuk enendi ameasya ni maumisie mora miundani kwao ila lelu uu wakawa na yu mekulia muvea wa waki wa malelu umaive kila cho Boniface Mutisia ingewa muvea wa kusovya malelu ovamwe na silikali nene niende na utulwa muteti na wakutumia mali ya mwene nthi na hii ovamwe na kumasembesa ilovia sio itina uthukumi ula uende na utoi wa lelu ni munene wa kuma musini watala kuthi musini wa Thika ekalima vama nenganite mithanga yo ovamwe na kutumia vinya nthini wasovya wa lelu na itina ilovia sio kulea kunenganwe yuma ende na ukulia ni kana mathinikiwe na kunewa mbesa ila mamini na uthukuma na teikulia minister wa roads Masharia atutabieni cha ukiende na contractor walelo wa kuma tala kuindonyo tondo na ndo alama kuiwe mara miondani yo mayaibwa aneme ukulia mbesa siendie naku imwana ila sia thukumie lelo nesu yaibwa ulelo wa kwamie na uru ni wa loji na lelo wa locate wa 1 billion Kenya shillings tuendate mane ando maito mokamba na muno kuma Tongolo sub county tekuwa nae tekuwa tandia mbakende ano maito mama Tongolo mayewa mbesa sio onagamba lelo no kwama alama mbio kuwa mara mambe kuwa tetelo manalelo kathelende ndeto cia munini wa musumbi matuku mavuthu twini wa mbilini sambu kaundini ya Kangundo nisiti twemetwene ya mwene nthi ateo measeve na nzika nundu unundu mamanyie kutafawua ni ateti kuna kazi tumefanya hapa ya mambo ya mabarabara tuko na shida kidogo na jua barabara ya Donyo Sapuku pale bado iko na matatizo contractor ametusumbua kidogo na tutamnyorosha ndio aweze aidha afanye kazi hiyo ama tutafute contractor mwingine
lakini barabara hiyo itafika hapa Tala, kutoka Tala iende tayari imefika Kangundo, kutoka pale pia iende Komarok, ikutane pale Kaloleni na ikuje pia tena mpaka Kangundo. Mmetuuliza barabara ya kuunganisha Mwala na Kangundo, hiyo ndio barabara imebaki, na tayari tumeweka kandarasi barabara kutoka Mwala mpaka Kivandini, sehemu nusu pale, hiyo iko katika procurement, alafu ikuje mpaka hapa Kangundo. Kau kati wateti na mwenende sinde na ukosewa yo ula ukwisa usinda no ngamwa nikana ibinda langi kuyoke ibinda campaign mambe campaign onaguo kwa huwa ni watu iki wa siasa uketha nambia yuka yambe onale lo wajanza beko kumatala kuindono ninguzobethia president anoka awambezia na kiatu ya nuthela tia zaona ithela kwa huko dize naimo va mwenende ende na utiwa mbinduni na ivanga siende na oveta na kati wa mwenende na teti indi lelo ukaselva no ukaselva indi Vilingi wa Mauvoo kuma Mauvoo kaundini ya Matungulu nitawa Boni Mutesia. Bishop Dr. Muli ni wakulia atavanya maikithie kana mo na thaithimo ni mati ya mitalatala ila ikitwe ni muvea wa uima wa mwi kusia kunyeikwa kwa wau wa corona. Dr. Muli ni wasia amwe ni maleketie kuatia miao na ki nikitonya kutuma nthi ya Kenya ikinwa ni ikumbo ya kana ya wau wa corona. Daniel Mongela na ilivoti yonde. Nongo isi kivathukanio kuma miveani ya kivathukanio kauntini ino ya Masako nisithiwa na kikalo na mavisa mauiti wala kikalo kiki cha unenanisia matambi memwana ala maele kwoswa nikana kusuvia enende kauntini ino ya Masako kumana na wau wa tulino twa corona na kuisuvia kulika ikumboni ya kana ya wauosu. Twina mkutano wa stakeholders ala tukwatane namo kuitano wa corona kauntini ya Masako na uni mugurotwe kwa madegenda wethi twakwatene namo nduma makanisa ma misikiti ma media ma university ma sikali ya mitiuko twende omano twende na kutano uyo wa corona na nitwanena nia undu totha kuendea na kukita epidemic ino ya corona. Ni umbano ulawe vikitwe ni atongo ikuma miveani kivukanio wivo muvea wa masomo mavisa mausesei ndongo isia mwika wala witano wa unyakwa kalima Masako kuendea na kuisuvia na kuweka kuyelela nundu wau wa corona ni wende na kuikinyia kauntini ingi yivo kaunti ya Kisumu. Na pema tambila tuosie kumela corona yambeye lakini tuona andu ene ingi mambe kubuthisia maundu asu ni kwikala maybe meona corona tayathelile kila twenda ulika ni andu maitu ni kana corona ndina thela ona tho kesi Masako ni na ina thea itwezi tuendekela kene na kwithwa kuya Kisumu na kaunti lengi cia Western Kenya tuonekela kethi to Uganda na Rwanda na nginya magavika upingambe. Na Bishop Dr. Muli kuma kauntini ya Masako ni wonya witano kwa enende kuatia mitalatala ila jikitu ni muvea wa uima wa mwiva nthi ya Kenya mavinane ala matwa isi siathi cia uthaithi na ilisekana aingi ni makwite ngo na kweka kuatia mitalatala isu na kuoya mituo ya andu ma siasa. Congregations kana religious members peo ila pepe attitude ya kuzoea nundu wakwithiwa maybe mo na mikutano ya siasa they are not taking serious nundu katika mikutano ya siasa in a really sense weza kwithia andu mayuthi na mask na maiko sanitize na maiko thambia moko and there is no social distance ingi ugeza kwithia no me ukulia kwani corona ko kanisa ni bebo kama mikutano ni ya siasa na mathiko no kwina corona ni kulia kwa ndai ya ngai ni kulia kwa ndai ya ngai tuelewekana kwina corona na corona ni kula ni kuwa niguo maundu ni moka na kuvita lakini kuvita kwa wa corona kuenda ngwatanio ya NND na tongo ikuatia mitalatala ila jikitu ni muvea wa uima wa mwi
na nundu uwa corona no wete we nandu kuma bandu bamwe guthi bandu bange na nundu ndege no ciene na kuma Kisumu iko Nairobi na Masaku iko ithengene Nairobi twenda uligania andu maitu kana yu strain ile gutwika nthuku igwitwa Delta ya ile ina ku Kisumu you know na mwe getting na ku kwitu na gutu kuli andu maitu twende na kwatia mia ondela ya kwisiana uwa corona ni kenda twisolve na twikaumia kaunti ya Masaku ni twena ega sindu cionthira twika cia kwisiana uwa corona kwa surveillance, contact tracing, kuthima andu maitu ona kwendeana kuita na athukumi maitu mamwe ready kwendeana kuna ki na tuende na kwatene. Asante. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kauntini ya Masaku. Ndini wa Mathau maituni kana kocha wa kilavu cha Gor Mahia Carlos Vaspinto kwi umundi ni wasinda muthinzio wa kocha museo ligini ya Bet King wa mwai wa katano. Pinto